Assalomu alaykum shunavandagoni aziz. Mavzui imro'zai ma oila manbai asosiy tarbiyai ma'naviy axloqiy. Naqshahoyi mavzui imro'zai ma naqshai yakum nikoh, oila va farzand. Naqshai duyum mutafakkiron darbore tarbiyai oilaviy. Naqshai seyum boshad vazifai padaru modar dar nazdi farzand. Naqshai chorum vazifai farzand dar nazdi padaru modar. Mafhumhoyi asosiy oila, kodeksi oila, jamiyat, fard, odob, axloq. Oila یک گروه خرد است که به ازدواج یعنی نکاح یا خشتباری اساس یافته است. مهمترین وظیفه‌های اجتماعی oila ادامه نسل انسان، تربیت فرزندان، شرایط زیست زندگانی اعضایان oila و دیگر چیزهاست که آن از تشکیل ثمرناکی وقت عبارت است. نکاح چیست؟ نکاح از کلمه عربی گرفته شده معنای یک جای شوی، نزدیک شوی و وابستگی را دارد. نکاح اساسی oila را تشکیل نموده با رازیگی و برابر حقوقی طرفها اساسناک کرده می شود. oila این یک عضو جدا نشونده جمعیت بوده در تشکل شخصیت انسان موقعی مهم می بازد. اساسی oila را باشد نکاح تشکیل می کند. oila این شکل مرکب گروه اجتماعی بوده در نتیجه به هم نزدیک شوی، یک جای شوی و وابستگی مناسبت‌های بیولوژی، اجتماعی، اخلاقی، مفکوروی، معنوی، دینی و روحی انسان‌ها به وجود می آید. بزرگان فرمودند که فرزند درخت عمر انسان است. معلوم است که درخت در ابتدا نونهال بوده، بعداً با تلاش و زحمت باغبان بزرگ می شود و پربار می گردد. همچنین فرزند هم در ابتدا طفل است و بعد نوجوان و بزرگ و سالار می شود. درخت در می تواند پرثمر شود و میوه شیرین دهد در آن وقتی که باغبانی دانشمند و دلسوز داشته باشد و آن باغبان سر اول برای درخت زمینی خوشخاک و حاصلخیز را مهیا نماید. برای فرزند انسان oila یک گوشه اساسی، درگاه معتبر و مقدس است که او به زندگی آماده است. در مملکت ما oila یک جزء جمعیت است. بنابراین وی هر قدر مستحکم و مکملتر باشد، جمعیت همان قدر تیزتر ترقی می کند. در روحیه فرزند انسان چنین خصلت موجود است که آن چیزی را که در oila گرفته بود هیچگاه فراموش نمی کند و همیشه به آن تقلید می کند. از این رو مقال مردمی هست که پرنده در لانه خود آنچه بیند می کند. از این رو کودک به توجه زیاد نیاز دارد. در ماده 76 کنستیتوسیای ریسپوبلیک ازبکستان گفته شده است که oila جزئی اساسی جمعیت بوده و محافظت جمعیت و دولت حقوق دارد. در ماده 77 باشد پدر و مادران تا فرزندانشان به وای رسیدن به آنها نگاه و بین کردن و تربیت کردن مجبورند. از طرف مجلس عالی 3 اپریل سال 1998 قبول کودکس oila در راه بهتر نمودن منفعت‌های oila قدم مهم گردید. کودکس مذکور تحکیم oila، احترام همدیگر و هماهنگی در مناسبت‌های oilaوی به یگان مانع عملی نمودن حقوق‌های اعضای oila و حفظ این حقوق‌ها را افاده می‌کند. کودکس oila مجموعه قانون‌های می باشد که مناسبت‌های oilaوی را در جمهوری ازبکستان تنظیم می کند. باید گفت که کودکس oila در سالی که در مملکت ما سال oila اعلان شده بود قبول کرده شد. کودکس از 8 قسم، 30 باب و 238 ماده عبارت است. در کودکس خصوصیت‌های ملی مردم محلی ریسپوبلیک همان پره به نظر گرفته شده است. در oila احترام به پدر و مادر و بزرگسالان، گرفتن دعای آنها که در حدیث‌های ما هم گفته شده است که 3 دعا بیشک مستجاب می شود: دعای مظلوم، مسافر و دعای پدر مادر. به خردسالان مهربانی کردن، با روبوچین آبپاشی تازه نگاه داشتن حولی، تازه نگاه داشتن طبق و خانه، تمام اعضایان oila گرد دسترخوان جمع آمده صحبت شیرین داشتن و معین کردن نقشه‌های oilaوی خصلت‌های عجایبی oila شرکیز
ба ғайр аз вай солҳои 1999 соли бонувон, соли 2000 авлоди солим, соли 2001 соли модар ва кӯдак номбар карда шуд, ки дар ин солҳо аъзоёни асосии оила ба модарон ва кӯдакон таваҷҷӯҳи хеле зиёд дода шуд. манфиатҳои оила аз ҳар ҷиҳат устувор карда шуд ва бисёр ғамхориҳо аз тарафи давлатамон ба оилаҳо нигаронида шуд. тамоилҳои асосии ҳуқуқи оилаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба таври қатъӣ муайян карда шудаанд. якум, оила дар таҳти ҳимояи ҷамъият ва давлат мебошад. дуюм, яъне тамоили дуюм, ҳамаи шаҳрвандон сарфи назар аз ҷинс, ирқ, миллат, забон, дин, пайдоиши иҷтимоӣ, эътиқод, шахсият ва мақоми иҷтимоӣ дар назди қонун баробаранд. тамоил сеюм, зан ва мард дар оила ҳуқуқҳои баробар доранд. тамоил чорум, эътирофи якнигоҳӣ ва дастгирии таҳкими он. тамоили панҷум, никоҳи ихтиёрӣ ва озод. тамоили шашум, бекор кардани никоҳ дар зери назорати давлат. тамоили ҳафтум, давлат падар, модар ва кӯдакиро ҳифз намуда, манфиатҳои онҳоро аз ҳар ҷиҳат ҳифз мекунад. тамоили ҳаштум бошад тарбияи фарзандон дар асоси мафкураи истиқлолияти миллӣ ва ғайра. оила дар ташаккул ва инкишофи худ аз якчанд марҳила мегузарад. марҳилаи ибтидоӣ, аз ҷумла давраи ташаккули оила, муносибатҳои нав байни зану шавҳар дар оила ташаккул меёбад. ин давраи мутобиқшавии одамоне ки дар оилаҳои гуногун ва табиаташон гуногун тарбия ёфтаанд ба ҳисоб гирифта 1 сол давом мекунад. дар марҳилаи дуюм, дар баробари идомаи фароҳам овардани шароити манзил, масъалаи таваллуди кӯдакон дар оила ва таҳсили ибтидоии онҳо ба рӯзнома гузошта мешавад. марҳилаи сеюм, инкишофи оила. устувории оила мебошад, ки дар он одатан шароити моддии оила таъмин карда шуда, диққати зану шавҳар ба масъалаҳои долзарб нигаронида шудааст. дар ин марҳила ҳамфикрӣ ва ҳамоҳангии ҳамсарон ба вуҷуд омадааст, ки ба тарбияи кӯдак ва аҳилии оила таъсири мусбат мерасонад. марҳилаи охирини инкишофи оиларо таназзули тадриҷии оила ва анҷоми он тавсиф мекунад. вақте ки кӯдакон оилаи мустақилро тарк мекунанд ва ё ҳатто дар як ҳавлӣ зиндагӣ мекунанд, ҳар кадоми онҳо бо рӯзгор ва мушкилоти худ банд мешаванд. дар ин давра зану шавҳар бояд ба ҳамдигар ёрӣ расонанд, ки пиронсолӣ мубориза баранд ва ба он мутобиқ шаванд. вазифаҳои асосии оила. вазифаи регулятивӣ, яъне идоракунии оила. вазифаи иқтисодии оила. вазифаи репродуктивии оила. вазифаи тарбиявии оила. вазифаи коммуникативии оила. мутобиқи тадқиқоти равоншиносон ва ҷомеашиносони кишвари мо собит шудааст, ки камбудиҳои тарбияи оилавӣ гуногун буда, сабабу решаҳои он ошкор карда шудаанд. аввалин бор, камтаваҷҷӯҳи калонсолон ба кӯдакон, майл надоштан ё надоштани майл ба ҳамсуҳбат шудан ба кӯдакон, ба дани ҳамдигарфаҳмии волидон ва фарзандон, рафтори ноҷоизи падару модарон нисбат ба писарону духтарон, бартарии куркуронаи меҳри падару модарӣ ва аҳамияти устувор надоштани он, барҳам додани ҷанҷолҳои доимӣ дар доираи оила ва муҳити зист ва кам кӯшиш ба паст кардани онҳо, эҳсоси ноустувор ва рӯҳияи волидон, хусусиятҳои номунтазам тасодуфии онҳо. охир, тарбияи фарзанд дар оила кори басо нозук ва мураккаб буда, аз падару модарон дониши баланду одоб ва маҳорати баланди тарбиявиро талаб мекунад. аниқ будани мақсад асоси тарбия мебошад.
درست‌ترش آن امکان می‌دهد که کار تربیت موافق مقصد راهبری کرده شود. در برابر عزت و اکرام کردن فرزندانتان اخلاق و آداب آنها را هم به ترتیب آرید. میگوید در یکی از حدیث‌های پیغمبرمان: فرزند گل زندگی است. واقعاً زندگی ما با فرزندی با آداب فیضناک است، اما بعضاً در رفتار و کردار فرزندان ما نقصانها به نظر می رسد و در سری وقت پیشگیری و برطرف نکردن آنها باعث اعمال گناه می گردد. از این رو در عائله باید نمونه های حدیث را به فرزندان خود رسانیم. شنوندگان عزیز، موضوع امروزه ما از اینها عبارت بود. برای اعتبارتان تشکر زیاد.